Halo guys, kembali lagi bersama Mas Henip. Halo Mas Henip. Mas Henip memakai berungan apa ini? Kepala macan. Wah, kepala macan. Macannya mangan apa nih? Mangan kembar. Wah, mangan kembar. Terus ada Mas Iqbal. Mas Iqbal memakai berungan Hitam. berungan hitam. Terus ada Mas Rama. Mas Rama memakai berungan di buntut macan. Terus ada Mas apa namanya? Oh, Mas Aska. Ya Allah, lali Kak. Mas Aska memakai berungan wih, berungan pink. Terus ada Mas Jihun. Nih, Jihun memakai berungan apa ini? Ular. Terus ada Mas Elvan. Mas Elvan memakai berungan wah, ireng Berjenggot. wah, berjenggot. Terus ada Mas Abdul. Mas Abdul memakai berungan wah, singa besar. Terus ada Mas Riko. Mas Riko memakai berungan hiu. Dan ada Mas Beril. Mas Beril memakai berungan wah, berungan kodok. Yo saiki Mas Aska karo Mas Elvan, yo Van dipakai. Parkir gratis. Andi badok aku. Mbak Irma gak ngerti lah. Ayo. Caplok nip. Iso. Duh, bagiannya kok nip tiba nip. Ya wes ya, duduk yo Mas Elvan karo Mas Aska. Pasang nip, pasang nip. Ya duduk yo Mas Aska. Ya saiki Mas Henip. Ayo, Mas. Loh, pasang lagi toh. Yo Mas Henip. Ayo le. Mangan apa nih? Apaan? Abdul mesti kan jemput jam gitu. Jujur awas bar. Oh, gak apa-apa ngenteni.
Wes yo Mas Hanif duduk. Ngetimburi. Yo saiki Dik Jiun. Yo Riko dipakai. Mas Beri lengko ya? Engko. Ayo Dik Jiun. Bangsane para karo sewu. Ini kok. Sumikira saka sak tengahing papan panggonan kene. Ngerti yo. Yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Sumikira saka sak tengahing alas glagah wangi. Ayo. Panas, Dik. Yo duduk yo Mas Riko karo Dik Jiun. Angger salahke Dik, angger salahke. Yo Mas Abdul. Yo Mas Abdul. Yo duduk yo Mas Abdul. Yo Mas Beril dipakai karo Mas Iqbal. Yo Bel. Kok yo blondet. Yo Mas Beril, maju. Ayo le.
Yo duduk yo Mas Beril. Lige ora bal. Lige. Ayo Dek Jiun. Oke, Oke Ge. guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Dadah. Dadah.